سلااو ڕێز تەماشاوان هێژا بولتەنە ساعت 6 ئێواری ئەزی ژوارە پێشکەشکم ئەزم شێخ عافرینی دەدەستپێکێدا گرنگترین سەرنوچە. تەقینەک لە باژارێ عافرینی ڕوودا وڵاتیەکی کورجی لە عافرینی هاتە ڕەواندن. ڕێخستنên civaka sivîl biryara rejîma Esed derbarê birîna mûçeyên mamosteyên Hesekê bi bihaneya leşkeriya yedek şermezar dikin. Wezîrê Derveyê rejîma Sûriyê dibêje ew rê nadin federalî li Sûriyê bicih bibe û serkirdeyên PYD ku seredana Şamê kirine federalî naxwazin. Balafirxaneya Mezê ya Şama paytexta Sûriyê bi mûşekan hate armançkirin. Rejîm jî wê yekê red dike. Carakidin silav. Teqînek li Efrîna Rojavayê Kurdistanê Rûda û hejmarek kes birîndar bûn serbarî ziyanên madî. Li gor jêdereka taybet ku duh ber êvarê teqînek biriya otomobîleka mayînkirî li nêzîkî dergehê Efrînê Rûda û di encam de hejmarek welatî bûne qurbanî serbarî ziyana madî mezin. Li Efrînê ji ber teqîna mayînên ku ji aliyê PYD ve hatibûn çandin beriya ku ji Efrînê werin derkirin ji aliyekê ve û teqîna otomobîl û bombeyan ji aliyekê din ve û kiryar û binpêkirinên grûpên çekdar bi dehan welatiyên sivîl yên Efrînê dibine qurbanî. Grûpeka çekdar li Efrîna Rojavayê Kurdistanê gefa serjêkirina welatiyekî Kurd dide eger malbata wî pereyan nede wî grûpî. Grûpeka çekdar li Efrînê gefa serbirîna welatiyekî Kurd dike eger malbata wî qurbanî an ku pereyan nede wê grûpê. Dêgirta vîdyoyekê de çekdarekî rûnixumandî yê grûpa binavê Ehfad Resûl ku yek ji grûpên çekdar yên li Efrînê dimîne û gundê Bedenlî an ku bedêne yê navçeya Mabata kontrol dike. Kêrê datîne ser sukra welatiyê Kurdiyê bi navê Ghessan Hesen Fewzî û daxwaza 10 milyon lîreyên Sûriyê li malbata wî dike li jêr gefa serbirînê eger wan pereyan nedin. Ghessan bixwe xelkê gundê Bedênê yê navçeya Mobata yê Efrînê ye ji dayîkbûyê 1975 û bavê 3 zarokan e û bi behaneya girêdana Ghessan bi PYD ve wan çekdaran ew revand. û molet ta dawiya Êlûnê daya malbata wî eger 10 milyonan li jêr gefa serbirînê nede. Li gorî agahiyan ku dema grûpa Ehfad Resûl êrişî mala Ghessan kir û ew girtin 3 milyon lêreyên Sûriyê û zêr û kelûpelên navdukana wî ya parçeyên otomobîlan jê birin. Malbata Ghessan ji aliyê xwe ve gilî li cem serkirdayetiya wê grûpê kiriye herwiha li cem artêşa Tirkiye û ta niha tu bersiv derbarî çarenivîsa Ghessan wernegirtine. Bûyerên standina pereyan wekû merc ji bo serbestberdanê herwiha wekû merc ji bo vegera mal û milkan yan ji bo veger bo malên xwe ji aliyê grûpên çekdar ve li Efrîn û gundewarên wê gelekî berbelav bûye. Welatî jî ji ber wan kiryar û binpêkirinan raserî astengî û metirsiyetên. Şandeke ji Encûmena Niştîmanî ya Kurd li Sûriyê seredana gora şehîd Ehmed Boncuk li bajarê Qamişlo bi helkefta salvegera pêncan ya terûkirina Boncuk kir. Di merasîma salvegerê de gotin hatin xwendin herwiha banga vekirina vekolînan û sizadana tawankaran hate kirin. Pênc saliya serkoça Pakrewan Ehmedê Boncuk derbas dibe. Em binavê Encûmena Niştimanî Kurdî sersaxiyê ji malbata wî dixwazin û bi dilekî xemgîn em vê bîranînê bikar tînin a vî Pakrewanê bi destê tirsonekî qirêj bi şêwayekî xedrê jiyana vî qehremanî ji dest birin. Ev gencê gogelek hêvî û umîdê wîna duwarê kirdiwariyê rê pêre derbas bûn û çûn. Biringekî hovana heft fêşeklê xistin û laşê wî hêrivandin bê rehem bê insaniyet. Taban bavê wîna ser vê gornê tekez kir got ême wek malbata Boncuk
مسۆز دابوو ئەم وڵاتی خۆ نەبەردن و ئەم بمێن سەرکە خاکا خوا ئەزار پێشەم تێ دیای بابی کەسکی برتنە بەدی لاوە هاتمە سەرساغیە ژوارە خوازم ما خۆدەی لێ بێ خۆدەی حەقی نەهی چ بێش هجمارا 591 ji Rojnamaya Kurdistan derçû têde amaje bi girîngtirîn roda û babet û rewşên Kurdî di beşên Kurdî û Erebî de hatiye kirin. Kam bi hev re temaşe bikin. Hejmara 591 ji Rojnameya Kurdistan bi her du beşên xwe yên Kurdî û Erebî derçû. Di Rojnameya Kurdistan de hejmarek babetên giring ji rojeva Kurdên Kurdistana Sûriyê li Hindir û ji derveyê Kurdistana Sûriyê ji nîvê mihaborî ta serê mehê giringî pê hatiye dan û hatiye belgekirin. Di lapera yekê de ji beşê Erebî ji Rojnameya Kurdistan de amaje bi seredana Serok Mesûd Barzanî ji bo sengerên berevaniyê yên leşkerên roj bi bûneya cejna qurbaniyê hatiye kirin. Di heman laperê de Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya bi bûneya derbasbûna 72 salan li ser damezrandina Partî Demokratî Kurdistan nameyek arastayî Serok Barzanî û endamên Polîtbîroya Pedekê û Komîta Navendî û Tevahiya Alîgirên Partî hatiye kirin. Di lapera di duan de Rojnameya Kurdistan amaje bi seredana şanda Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê bi serokatiya Serokê Encûmenê Suud el Mella ji bo Ofîsa Rêxistina a Sûriya Demokratî hatiye kirin. Di seredanê de şanda enekesê kiryarên PYD li dijî xiristiyanan şermezar kirine. Bi taybetî piştî girtina dibistanên bi ser xiristiyanan ve li Kurdistana Sûriyê. Di heman laperê de amaje bi mangirtina revenda Kurdî li Brukselê ji bo piştevaniya Efrînê hatiye kirin. Di hevdemê belgekirina teqîna Efrînê ya ku di 29 mihaborî de hatiye encamdan li ser riya racûyê li gundewarê Efrînê ku di encam de 25 welatiyên sivîl bûne qurbanî û hejmarek birîndar ketibûn. Di heman laperê de amaje bi mangirtina pêkhateya xiristiyanî li Qamişlo li dijî PYD jî hatiye kirin. Di lapera sisyan de ji Rojnameya Kurdistan de di gotarekî de rawestandin li ser jiyana rojane û bihaneya kelopelên xwarinê û zehmetiya peydakirina pîdawîstiyên destpêkî yên jiyanê bi nerxê bilind di rewşa hejar de hatiye kirin. Her wiha di Rojnameya Kurdistan de hejmarek nivîskar û siyasetmedarên Kurd amaje bê giringiya serkirdatiya Serok Barzanî ji doza Kurdî re kirin ta ku merem û armanca Kurdî ya sereke bi destxwe bîne. Di hevdemê amajekirin bi cînosaydên ku li dijî Kurdên Êzidî pêk tên ku dibin navnîşana nexweşiya bêsînor di gotarekî de hatiye bilavkirin û bi horgurî li ser rewşa êzidiyan rawestane. Di lapera şeşan de ji Rojnameya Kurdistan hevdîtinek li gel ragihandkar û berdevkê desteya danûstandkar ya opozisyona Sûrî Yehya el-Eredî pêk aniye. Yehya el-Eredî di hevdîtinê de dibêje ku gelê Sûriyê bi taybetî gelê Ereb mafê Kurdan û sîtemkariya ku li ser wan dihate kirin di salên borî de dibin sîtemkariya rejîma Esed de berçav nekirine û gelê Sûriyê yê Ereb helwêsta tirsinok beramber Kurdên Sûriyê wergirtin û Erebên Sûrî ned astê pêwîst debûn ku zulmê li ser Kurdan rakin li Kurdistana Sûriyê. Di beşê kurmancî ya Rojnameya Kurdistan de gotarên balkêş û giring ji rojeva Kurdistana Sûriyê hatine bilavkirin. Yek ji wan babetan hatina werzê xwendinê yê nû ku tê de rojnamevanekî dibin navnîşana werzê xwendinê yê nû hat û PYD dê mala nifşekî nû xira bike gotarek bilav kiriye. Di heman demê de di beşê Kurdî de rawestandin li ser kêmbûna rêjeya ciwanan û koçberiya wan berev Ewropa ve hatiye kirin. Her wiha gelek babetên din wekû girtina çalakvanan û siyasetmedarên Kurd li Kurdistana Sûriyê ji aliyê çekdarên PYD ve li gel carenivîsa Idlibê û rewşa Sûriyê bi giştî amaje pê hatiye kirin û hatiye belgekirin di hejmara 591 ji Rojnameya Kurdistan. Doh civînek berferah ya yaketiya Komelayên Kurdî li Almanyayê hatil darxistin. Di civînê de serok û nûnerên Komelayên Kurdî li Almanyayê û desteya serokatiya Federasyonê amade bûn. Di civînê de her yek ji Kajal Derwîş, sekreterê giştî yê Federasyonê û Nadir Doganî cigerê duyem yê desteya Rêveber, Qahraman Efsen serokê desteyê û Salar Kerkûkî cigerê yekem yê desteya Rêveber, her wiha Jiyan Şêx Silêman endama desteya Rêveberiya Federasyonê amade bûn û tê de behsa giringiya karê hevbeş û rêxistinî di navbera Komelayên Kurdî de û xizmeta revend û doza Kurdî hate kirin.
جوانکی روژاوای کردستان جمالا خوا یا لطاقا سیام ده لشامه هاتا خوار و دانجام ده جیانا خوش دست ده. لگوری هنج درین خوجهی بالاف کرنه که جوان کرد علی نزهان محمد که بخوا جدایگوی گند مصطفی یه سر بگرگه لگه ویا جطاقا سیام و جمالا خوا یا لباجار کسوه یا بسر شاما پایتخت سوریه و لسر سر خوا هاتا خوار لگور همان جدران علی جه نخوشخانه را هاتا وگوستن و پشت را بو نخوشخانه مجتهد یا ناوند شامی هاتا وگوستن لجبر تندبونا بویاره دمجمیر شش ایوار جیانا خواش دست دا دوه جی لگند مصطفی علی بخاک هاتا سپارتن خوبشاندانک جبو خولا دودیان هاتل درخصن خوندکارین زانکن لشما پایتخت سوریه خوبشاندانک لدیجی بریار رژیم اسد د دربار خولا دودیان آنکو ورز هاوینه یا خوندکارین زانکو لدارخستن کود انجام دا رژیم اسد او خوبشاندان تکبر و هجمارک خوندکار گرتن هجمارek xwendekarên zanîngeha Şama paytexta Sûriyê xwepêşandanek ji ber xuleya serbarkirî an ku dewra tekmîlî li dar xistin û ji ber wêyekê hejmarek ji wan xwendekaran hatin girtin. Polîsên leşkeriyên ser bi rejîma Esed ve roja sêşema borî hejmarek xwendekarên zanîngeha Şamê girtin û ew yek hat berî ku ew xwendekar xwepêşandanek li kolêja wê je li Taxamezê ji ber daxwaziya wan derbarî xuleya serbarkirî rabin. Herwiha zanîngeha Şamê beriya niha biryarek derbarî destnîşankirina destpêkirina ezmûnên xuleya serbarkirî ji bo xwendekarên salê dawî bi tenê li kolêjên Bisir ve li Şamê yên ku beşê wan li her sê parêzgehên Swêd û derha Quneytira hene li derxist. Ji alî xwe ve jî serokê rejîma Esed daxwaza xwendekaran ji bo xuleya serbarkirî nepejrand. Ew yek tê wekû sîstema werzî ya ku dibe her xwendekarek madeyekî di werzê xwe de bidawî bîne û ew xwendekar nikare ezmûnên werzeyekê di werzê duwem de pêşkêş bike. û ji ber wêyekê ew xwendekar ji ber leşkeriya neçar tê daxwaz kirin. Hejmarek mezin ji xwendekarên zanîngeha Sûriyê sermalperên civakî daxwaza xuleya serbarkirî an ku dewra tekmîlî ji vê salê re kirin û ew yek ji bo metirsiya wan ji leşkeriya rejîma Esed ya neçar. پشتی بریارا رژیم سوریه جراوستاندن موچین بسادان ماموستا دوی هفته ده لپاریزگاه حسکه و گفا جدورخستن وان جکار شش رخصتن کردی ین سیویل و ماف مروفان او بریار شرمزار کرن. پشتی بریارا رژیم سوریه براوستاندن موچین بسادان ماموستا دوی هفته ده لپاریزگاه حسکه و گفا جدورخستن وان جکار شش رخصتن کردی ین سیویل و ماف مروفان او بریار شرمزار کرن. د داخویانیه که هفته روژا پنجشنبه بوری شش رخصتین کردیین سیویل و مافی مروان بریاره رژیم سوریه براوستاندنا موچین 581 مامۆستا و کارمەندی لە پارێزگا حەسەکێ شەرمەزار کرن و داخواز کرن کۆ ژێ بریارێ vegere و دەستنەدە موچین وان مامۆستا و نۆبەتدار و کارمەندên وەزارەتا پەروەردەیê yên ku tanha rêjên birêvet be ji ber ku ji berê de ew mûçe têra wan nake ku zarok û malbata xwe pê xwedî bikin. Herwiha li gorî daxuyaniya her şeş rêxistinan ew yek bin pêkirineke rastaqîna û zelale derbarê mirovan ku beramberî nanê wan ew kes di şerê berjewendiyên taybet yên rejimê de wernebkar anîn. Li gorî agahiyan rejima Sûriyê moçeyên bisadan mamosta û karmendên wezareta perwerdeyê yên ku di çarçoveya leşkeriya yedek de tevlî refên hêzên wê yên ku li çargoşeyên ewlehî lê Hesekê û Qamişlo dimînin nebûne divê hefteyê de ji ber wêyekê ev biryar hat standin. Herwiha li gorî ku beryanha mamosteyekî bi navê Mehmûd ji bajarê Hesekê eşkere kirbû ku rejimê mûçeyên 581 mamosta û karmend ji nav 705 mamosteyan ku gefa beryan mehekî jî li wan xwaribû eger xwe negihînin hêzên rejimê yên li çiyayê Kewkeb yên li Hesekê wê rawestîne û tenê li pêşiya wan karmandan maye eger nexwazin mûçeyên wan bên birîn ku berê xwe bidin serbazgeha dirêj ya li Şama paytexta Sûriyê wek sezayekê li ser neçûna wan bo leşkeriya yedek ya rejimê. Rêxistinên Kurdî jî beryanha ew biryar bilge kirbûn û daxuyaniya xwe de amaje pêkirin ku bilgeyek ji parêzerê Hesekê hejmara 403 di 27 meha ştan 2018 de hatiye der herwiha danexuyanî ku sedem ew bû ku neçûna leşkeriya yedek ya rejimê bû û li ser wan wek merc hatibû sepandin mûçe beramberî leşkeriyê.
رێخستنên Kurdî jî beriyan ha ew biryar bilge kiribûn û daxuyaniya xwe de amaje pêkirin ku bilgeyek ji parêzerê Hesekê bi hejmara 403 lê 27 meha ştan 2018 de hatiye der, her wiha danaxuyanî ku sedem ew bû ku neçûna leşkeriya yedek ya rejimê bû û li ser wan wek merc hatibû sepandin mûçe beramberî leşkeriyê. Rêxistinên Kurdî yên ku daxuyana hevbeş belavkirine ev in. Rêxistina mafê mirovan li Sûriyê maf. Komeleya Kurdiya Beravaniyê di ber mafê mirovan de lê Nemsayê. Komîteya Mafê Mirovan li Sûriyê maf. Hêzên Civaka Sivîl yên Kurdistanî. Desteya Zagoneya Kurdî. Navanda Lêkolînê ya Yasayî li Almanyayê. Wezîrê Derve yê rejima Esed Welîd el-Muallim tekez kir ku welatê wî rê nade cudabûn û federaliyê û got ku serkirdeyên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD yên seredana Şamê kiribûn eşkere kirin ku cudabûn û federaliyet ne ji niyazên wan e. وزیر درve rejima Esed Welîd el-Muallim tekez kir ku welatê wî rê nade cudabûn û federaliyê û got ku serkirdeyên Partiya Yekîtiya Demokratîk PYD yên seredana Şamê kirin eşkere kirin ku cudabûn û federaliyet ne ji niyazên wan e. Muallim ji kanala Rûsya El-Yewm re di bersivdana pirsekê de derbarî danûstandinan li gel Kurdan got ku Kurd beşekin ji tevna Sûriyê û çi sozên Amerîka bi wan re hebin divê li ezmûnên xwe vegerin bi dirêjahiya 100 salî ji hewlên bi destxistina piştevaniya welatên xwedanhêz yên ku dev ji wan berdan. Muallim amaje kir ku ew amade ne ji bo danûstandinan li gel Kurdên Sûriyê berdewam bikin bê ku destêwerdanek ji derve hebe. Muallim got jî ku Amerîka navdar e bi piştberdana hevpeymanên xwe û piştgirêdana rasteqîne bi welat ve ye û Sûriye rij de li ser vegerandina hemû xaka xwe tevî rojhilatî feratê û rê nade cudabûn û federaliyetê. Derbarî mafê Kurdan li Sûriye Muallim got ku ew li gel mafê Kurdan e yên rewşenbîrî û yên girêdayî bi dîroka wan. Lê hin hêlên sor hene girêdayî bi yekîtiya xaka Sûriye û serweriya wê û serkirdeyên PYD yên seredana Şamê kirin li wê yekê mikur hatin an ku tekezî li ser wê yekê kirin. Wate ew rê nadin cudabûn an federaliyet bê encamdan û divê dezgehê dewletê yên fermî vegerin ser hemû xaka Sûriyê. Teqînek li bajarê Ezazê yê Bakurê Sûriyê roda û bi dihan kes bûne qurbanî li gor ji derna xwecehî ku duh otomobîleka mayînkirî li pêşiya bargeha Encumena Xwecehî ya Ezazê roda û di encam de du welatî hatin kuştin û bêtir 10 kesên din jî birîndar bûn. Li gor wan jê deran ku ji cejna qurbanê ve mangirtinek li pêşiya bargeha Encumena Xwecehî ve li dar e. û wê teqînê armanca wê mangirtinê kiriye. Mangirtina li pêşiya Encumena Xwecehî biriya kunekê bû ku bi dihan welatiyên bajêr li xwe digirt û banga dubare avakirina Encumena Xwecehî weke narazîbûnekê li ser karê wê encûmenê dihate kirin. Bajarê Ezazê bi ser Helebê ve ye û niha li jêr kontrola grûpên Mertara Firatê de ye. Hejmarek teqînên tund şama paytexta Sûrî hejandin û li gor zanyariyan ku ew teqîn li nava balafirxaneya Mezê ya leşkerî hatibû rodan ku tê pêşbînîkirin ew yek bi mûşekên İsraîlê hatibin encamdan. Hejmarek teqînên tund şama paytexta Sûriye hejandin û li gor zanyariyan ku ew teqîn li nav balafirxaneya Mezê ya leşkerî hatibûn rodan ku tê pêşbînî kirin ew yek bi mûşekên İsraîlê hatibin encamdan ku wan teqînan enbareka ceblexaneyê di nav wê balafirxaneyê de ji nav biriye û di encam de ziyanên madî û canî rûdane. Li gor zanyariyên destpêkî konekemî du çekdarên Esed di wê balafirxaneyê de di encama wan teqîna de hatine kuştin û 11 dî birîndar bûne û ew hejmar berefbihtirbûnê ve diçe ji ber rewşên birîndariyê yên xerab. Televîzyona fermî ya rejima Sûriye ji aliyê xwe ve ji jê dereke leşkerî armançkirina balafirxaneya Mezê ji aliyê İsraîlê ve nerast kir û ew deng û ziyan li teqîna embareka ceblexaneyê di nav balafirxaneyê ji ber şoteke elektrîkê vegerand. Balafirxaneya Mezê yek ji mezintirîn balafirxaneyên leşkerî ye ya rejima Esed û taybet e bi balafirên helîkopter yên leşkerî. Ew balafirxane herwiha xaleke serekî û bingeha êrîşa çekdarên Esed li ser deverên derdora bajarê Dareya ye.
هێزên firqeya çaran û istixbaratên asmanî yên ku ji destpêka şoreşa Sûriyê ve armanca taxên Rûteya Rojhilat û Rojava dikirin ji wê balafirxaneyê radibûn. Balafirxaneya Mezê weka girtîgeh û cihekî işkencedanê jî dihat bikaranîn wekû girtîgeha herî diyar ya rejîma Esed piştî zindana Tedmur ya leşkerî dihat naskirin. Balafirxaneya Mezê mîna boriyek henasedanê ya rejîma Esed e li şema paytexta Sûriyê û firqeyên leşkerî û ewlehiyê û istixbaratan tê de ne mîna istixbaratên asmanî û beravaniya asmanî û nehêniyên taybet yên istixbaratên asmanî tê de ne. Balafirxaneya Mezê 5 kîlometreyan ji navenda bajar dûr dikeve û helîkopterên leşkerî yên rejimê jê difirin. Belê temaşevanên hêja niha jî me mêvandariya mamosta Umar Koçerî ew jî neqîbê Sendîkaya Rojnamavanên Kurdistana Sûriyê kiriye. Mamosta dem baş. Mamosta bi rastî du mijar em dixwazin bi te re genkişe bikin. Destpêkê de mijara rola Rojnamaya Kurdistan di civaka Kurdî de her wiha pêşhatayên dawî yên Sûriyê bi taybet teqîna duh ya li şama paytexta Sûriyê. Pirsa min ya yekem ew e ku Rojnamaya Kurdistan ta çi astê xizmeta civaka Kurdî kiriye. بله یعنی براستی سپاس بوده کاکشیخو رژما کردستان نمرای که وقتی ما کار لسر کردی نمرای 488 بود یک هیوا 5014 درکت حتی آنها تقریبا نزدیک 100 جماره ما درخستیا ایرو جماره یا دو درکتی جماره 591 بو راستی ام بینن رولا یعنی رژما کردستان روز بروز داده و جبر ما کاریبو ام رژما کردستان جوی چکن حزبایتی طنگ ام درخن ام بخن بب يعني ام كاردكن طبعا سربي رجماها او فريقها ما اي جماهيريه ام بكاربن ام بخن دنجي ملتي ميرج ابي كردستاني يعني هركز كاري دار نفسيني هركز كاري يعني حسي خطي دا بيجي هركز كاري افكاري خطي دا بيجي وقطاري خطي دا بلاوبكي تو او كنترول ما سركستنا ما كاريبو ام قالك يعني نفيسين مازن بسكار مازن ام بين السر رجامي وبنفيسين ام قال جرات بينن قالك حوالي ما هنا برادري مازن بسكاري هاري بلندن رجامي مازن دا نفيسين ام واد بينن انه السر صفحه خويا فيسبوك وان بلاودك بيجين انه فلان قلت رامات فلان وهكذا باش ما مستم دنك فدانا رجنامه كردستان قالوا د چه اسيده تدبيني دك بداني انه يعني ام كارن بيجن تا راداي كي باش رجما كردستان رجما كي بروفيشنال يعني نا شركه حزبيه يعني او مقاومات وشروط اي رجما قريه بروفيشنال يعني سر مستوان باش ما كاري ام تقدر بك بينين يعني تذكاري هر شيء تبين يعني قطاري سياسي قطاري ادبي رابورتين محلي رابورتين سياسي حبيبيني هر جمارتي ده هنا سر روشا سوري سر روشا رجابي كردستاني سر روشا كردستاني بشي وقشتي قوشه هنا قوشين صحفي هنا تيدا اشتري بجم لسر روشا كامبا صفحه قيامه هيا افهمي دهيلن انه هر خوندوان سر روشا تندرستي سر روشا اساي حميجي ابنامنا ام خوازن ام بجهن عالمي جبر هركس انه بكي بيجي بيرو جماعه خواتي دا بيبيني انه لسر چه بنگهه قطار بابت مجارهن هلد بجيرن يعني الجمة مثلا او معيارة يا سركة انه اب نفسان دي اب قطارها يعني تيدا تحليل خورتا كاريا يني بسكار كاريا خوازي تشتكي بيجي او تشاد بيجي انه قال جارة ممكن نلقور قناعتي ما شخص ما يحس بيجي من جارنا بس ما او درفته او يعني ازادي ما دايا بسكار نخواني جوي اوي ترى دايكي باش انه هرج ماري ام بينن نابن نه كابن رجما كردستان دا ام ودي ام نسر ستيشا بين نافا ام كاردكن جبي هواي ام بينن تو او كنترول مال سر نميسانين طبعا تشنا هنا صوابتنا هنا او منكار نخوني زي كوابكنا او صوابتنا كردستانيين صوابتنا قومينا او تشنا هنا جمع رموزنا هنا ام منكار نخوني زي كوابكنا او جنابه بس وكيد انه يكي تو تخازي تو تشتكي شروفكي وسروشكي معين بيجي تشبيجي تكاري بيجي وام درتخن وجارنا في حال ام يعني
ام بحس انه والله كيمايا هاي مثلا ابرق اب قطارها ضعيفه كيمايا ام بيجن خدي قطاري ام خوازن ام سباسيات جارك دوباره دوباره سنه يعني مراسلة بكيل سنه ام بهبره اري كار بكن يعني مامستا نهار روزنامه و بدو زمانانه عربي وكردي لاتيني بروجين و ينو يعني بزمان التركي يعني بانجليزي تشتكي وصهايه ده بروجي وينو ده خدي يعني ما نكريت بزراسي ما نكريت بالي خدا ام بانجليزي اب بتركي اب وزمان دندرخن يعني بلكن هاد بروجي ما ده ام نها شازه لابرن زمان بشي عربي وبشي كردي شار لابرن ام تحسن ام انه بشي كردي كيما يعني ممكن ام كاربن روجي بيضاء ام كاربن ام يعني يان ام بشي كردي ام بشي هافكن بشي كردي وعربي حاله خبي يعني خو مثلا بشي عربي شازه لابرن بشي كردي جبن مثلا نهدهرا لابر يعني بشكل هيني او توازنكي مهني هبدنا بنا هردو بشاده يعني جرينجيا روزنامه ج باش دن ين راغاندني تشيه يعني ما ببي منافي كاكشي خو براستي ام زانن انه يرو يعني يرو روشا روجما يا خوندني يعني سر استا جهاني لاوازا قلسه يعني قالك يعني مؤسسين مظن هري مظن وك مثلا وك روجما حياه بري شش هيوا هات سكندرا وصندن مثلا يعني عالم بيتر انه بس ملتي مرة ام هيج بينن انه او خوندنا يعني روجماريه او بل وبينا بلي وبينا طباعتها حميجي نبيس حمي رولاويه جورها رولاويه مظنها يعني زائدا انه وقتنا مثلا او جماره جريده كردستان تشي وليت يعني قالك برادري ما دخوينين قالكي او دخوينين بين انه مثلا عالم انترنتيوانين عالم كهرباء واقطبن فبينين انه او روشك باشا كاربن جريده خبخينين واسكام خاصه بيجي بجميرو روجما كردستان الناي تشابكرين القامشلو تشابكرين الهوليري والتركيه الاسطنبولي هات تشابكرين القامشلو اللي من جهه اسفيا اداره ذاتي قد خكر چون جم خودی جابخانه گوت تجار جدید في روزنامه كردستان او كي روزنامه كاسي تدا نبيسين وكاسي لسر رادوسن حمي نياري درازاتينو ونياري منا امام صدام جي چی تبي كنت بيجي روزنامه ك راست يا بارتي دموکرات کردستان سوریه لی تشتن جور بجور و تشتن جدات دهنه ما بس جي چی کوپه دی فانکریان راد اما چی اما ام براستيش ملت خورد بيجن ام انتهاكات و تشتن تندرو ونباش وكارن تشوت بيادي دكي وكيبكي ام سراوسن وام سردبيسن وام تحليل دكن وام شروفات دكن جبي اوي او ناخوازن انه رجماك هبي او زانن تاشرا داي رجما كردستان يرو باندور السرج باندراوي حتى تشون او كرن قوتمون عين وصا قوتمون احسن ما بيستي قوتمون انه رجما كردستان هون جابكن امي مطبعه بفجرين عين وصا ما مسا جالكس باس زي هرم مجاردن يا لسر روشا سوريا وبطيبات تقينا ده لشما بايتخت سوريا ما مسا او وقت بيجين راس كونتاك بو يان شورت بو يان جي راس إيريج علي إسرائيلي بو مري نبراستي كاكشي خو ابنا جرى كما يعني ام جوي كي ام نكهه بحالم فاجئه ده جرى كما انه اسرائيل قصفه جهه السوري كي بلكي 10 سنوات تقريبا وقال لك الجهه دوه حقت اني ابغى سكن جار نا مثلا كونتاكا كهربيبو اجبر نبس انه البالافر خانه مزي عسكري شيء يقول ودا شيء بوا المطاري خلخلي قال لك هجمارك تقين بني يعني السويدا فرقه شارا الديماسي ميليشيات ايراني القلموني فرقه دهال قطنه فوج السيس وشاشا بحمي معلومات مره نهاتنا طبعا هي فرقه كيل كسوه يعني مثلا يا فوج السيس وشاشا يكي نابي مرشد همراني قيادي كمظن الجحر الثوري ايراني وسو بينج عصير خبها هاتنك وشتن الكسوه مثلا يعني معلومات قال لك اول يعني هم كسن ايريش كرنا هاتيتها كسكرنكو اسرائيل يعني شواق قشتي شيخو جان شواق قشتي اسرائيل قصفت كي نابج ما قصف كر يعني اسرائيل مثلا صار 2016 حتى انها صد يعني موقعين حزب الله قصف كرنا اعتراف نكر بناك انه ما اوكريا بيوي يعني ام كارن بيجن شيخو جان ام كارن تشي بيجن نسر بيوها ابنا مكي اشكرايا اسرائيل وامريكا
إيرو بريالك صندان ديارة إنه ناخذن يعني جزء استراتيجية أمريكي نه منطقة ده يعني ما بري فترة ما تقول خلاص أمريكا فلكي وحمدان روسيا ومشيها ويهري نوصانية ديار أمريكا وراوسي السوري أمريكا تخوازي إيرو دو تشتابك يعني سوريا ده تخوازي إنه بيجي از خوازم از داعش انهاكم وأتخوازم يعني إيران وتكسيل دورة إيرانية وحزب الله وميليشيات الشيعية أبي متطرف از وانهلم سوريا ده يعني أبوك نامك بيتر يعني ضمن استراتيجية أمريكية نودا ديجي إيراني وديجي رجيم سوري ممسا شما تفكت باشا بلاد سوريا شما تفيد ميدا هات شما تفيد ميدا يعني مديد طيبتي يعني ما يعني أمريكا وخاصة إسرائيل ناخذ يعني رجيم سوري الشاببي إنه بيبي والله أم سركتن يعني أو مسلا سركتبونا يا نهار رجيم سوري خد كريد ويا سيدا إنه والله ما كاريا إنه أم سري صدرنا توشش أرض سوري أم رزقار بكن تروريستان والإرهابي أبنى مكة إنه رجيم سوري بكرامته يعني بري مثلا يعني دوزي حزيراني مثلا لساني قصفك يا إسرائيل شيبول سر جولا سر قناة روان وقالك سر سوري وإسرائيلي وقالك يعني تشبو طارق أو سير كتبون ويالي إسرائيل يعني بالصدان عمليات يشيبونها إسرائيلية طيران خاصة قصفتكن تم رجيم سوري بيجي انه ام يعني ام امدنا حتى روجا برفاني بكن جبو وام برسفا اسرائيلي بدن علي ايريش كريه قالوا جهشت نغمه خاغهان ده رجيم سوريا يعني تصورا مدى اب ايريش وين ناري شكيه كان بي ناري شاد تتاليه يعني اب بس شيء يعني وقت ما بيستي انه نانو والله بس انه بلا فرخانه ما زيتني وعسكري وقالك بلا يعني قالك جهه خاصه خصان ترى جمرايا اب بحوث علميه اب طبعا از حاضر ومشامي 2016 وقتي لسان اسرائيل قصف كر الشام حميها زياد شام حميها جياب قصفة موقع جمرايا بحوث علمي طبعا أو جي يعني طبعا 2007 إسرائيل لساني موقعك يعني أو كفر سوسي بوز أنا الدرزوري بو قصف كر وأحساسكم موقعك مفترضة إنه ممكن بسنترك طاقة نووية أو يعني برنامج نووي شبه اللي متقدة أو جهاد كرن طبعا تيبراما إني 1920 كده شوا إسرائيل شو موقع تموز العراق أو يعني إيرو إسرائيل ناخذ منطقة عربية بشواي قشتي إنه أو شراكة نووي لسركبه باش ما مست من بريخو بدن دفرين دبن كنترولا تركيا ده همان روجي ده دو تقين جدا لعزازة والعفريني تشيبون خدنا تجفيه كده تشي وامكارن تشوا بهذا جريد بدن يعني اب موضوع ان نها يعني روشة سوري بشي قشتي حمي بهبدا تيقردان بشكل او اخر يعني براسي يعني نها اب تقنيه تشدبن مثلا ام فيزا مسرق عندنا هو انه والله عمليها يبكيكر مثلا براسي تشتكي وصاني ممكن يعني او معلوماتي موثقه رقماتنا يعني از بيجم انه وقتي يعني بهدي قريبه بربانيه عفريني وعزازي واكربا و فير حتيها و ندى بالبردسي تركابا و يعني برخدان كربا تو برخدان نكري فازي انها بس قامت بهيزن سرق عندنا فيسبوك و حاسبات صباغ عفريدي بيرز قال كن براسي يعني ام التابلوين نرن جابك رشتر في ابو هذه امن الاحلام وخوناوات باشا ممستا برسا من يا داوود درباري ادلبيه قالك سياسه مدار ديفيجن كوم كيجيا هري مازن ويل الادلبيه ورا رودان خندنا تجفيه كريتشيا يعني بري سيتشاروجا من حبيبينك شكر دكتور حل عريضه ده او جيب يعني بروفيسور كدراغادين ده بروفيسور وكاسكي قالكي يعني شهرزاد واري تحليله سياسي ده او يجي وصل قلت انا قبل كلام يجي انه يعني يرو 6 مليون ونيف تقريبا خلق يرو هنا ادلب ده يرو قالك هيزن عسكري اللور هنا يعني في حال تشتك وصل شيبه ورانك ما ظن شيبه انها ادلب جديد كده يعني بري فتركي رئيس وزير الخارجيه الامريكي جو وقتها يعني عفوا ديمستورا قلنا بري سيروجا قلت وقتها يعني هجرك الشيب الادلب ادلب جديد كان يعني عالم حمي هاي تاخذ كده ودي الرواستيا تصورا بدا جيتشيبه يعني هذا وزن نقطه مراقبه تركيا الوهنا يعني فاز وقت خدنا مجرى انه زحمتها
وقنها راقهدنا رجيما سوري بيجي انه يرسوا باوان وعلى مراحل امزام شوابكن وامي يريش بكن ادلبي ادبيجم يعني امكار مجن يعني معركه ادلبي معركه كي عالميه يعني بين روسيا وامريكا وتركيا وادا يعني زوزو رجيما سوري نكاري يريش بكي يعني حتى توافقات ما اظنش مثلا مستوى وان دولتين ما اظن خاصه امريكا وروسيا براس يعني حتى تركو رژیم جی نگل کی جه بریارانا. گلک سپاس بو مامستا عمر کوچری نقیب سندیکای روزنامه‌نگاری کردستان سوریه. گلک سپاس بو زانیاری تمام. سرسرین سرچاوی. جیوینک اولکاری چارعالی لبغداد هاتل دارخستن لنافندا زانیاریان یا هفبش یا چارعالی یا طیبت به هفگوهرتنا زانیارین استخباراتی لبغداد دو جیوینک روسی عراقی ایرانی سوری هاتل دارخستن او جیوین جی وکا برداومی جه لهفکرنین بره ناوبار هر چار ولاتان ده جبو روبروبونا ترور بو او جیوین هفدم وی کیته کو امریکا سزا لسر ایران دانینه و لسوریه جی روسیا دبیجه هبونه امریکی لسوریه نروایه راوشکار امریکی جبو سوریه دست به سردان هنده ورن روجهالات ناوین جبو گنگشکرنا چارنویسا سوریه دکه جیمز جیفری راوشکار امریکی یه تایبات جبو سوریه دست به گرکه لروجهالات ناوین کریه و سردان اسرائیل اردن و ترکیه بکه جبو گنگشکرنا پیشاتاین داویین سوریه ین سوریه بگشتی و ایریشال سر ادلب تایبتی لگور وزارت درو یا امریکا کو جیفری ده روجا شمیه دست به سردان دوره کریه و نرین و برصفا امریکا درباره بکاراینا رژیم اسد جی چکن کیمیایی را گنگشه بکه. حکومت لبنان دخوازه آلیکاری که هفبش جهاز نافدولتی کرد تا کو پنبرین سوریه به آرامی و گرن سوریه. حکومت لبنان دخواز آلیکاری هفبش دا کو پنابر لبنان به آرامی و گرنوارین خود که و دی چارچوبه دو هفتیان ده هجمارک جو پنابرین سوریین لبنان و گریان سوریه. اجانس سپوتنیک بلاف کرد که ناوند زانیاریان و پیشوازی و دابشکرنا پنابران ایرو راگهاندیه که روژا پنج شمه در دوره 200 پنابر و گریان شون و وارین خواه. اجانس سربار کرد و گوت که 18 تموز ده 9789 جو اردنی و گریان سوریه. هر دوی در باری ده وزارت بروانی روسی ده 18 تیرماه سالا بوری ده گوتو بو که ناوندک تایبت لسوریه جبو پیشوازی پنابران و چون هاتنا وان جبو ولات خواه آسان ببه و آوا بکن. دو داخویانین که هاتنا بلاف کرن که در دوره 7.1 میلیون پنابر سوری ناوین خواه جبو 45 ولاتان تومار کرنه. و زیادتر جه 1.7 جوان دخوازن و گرن ولاتین خواه و پرانی وان جل لبنانی نه. جالی خواه و وزارت درویا لبنان ایرو ده داخویانیه که در آگهاند که دخواز آلیکاریه که هفش جبو که آلیکاریا پنابرین سوری یین لبنانه ده که با آرامی بکاربن و گرن جه وارین خواه. ده همان داخویانی ده هاتیه که ایرو وزیر جبران باسیل ده هفدیتین خود به کمیسیار نافدولتی جبو پنابران لی بیروت دخواز خواه پیشکش کربو. ده روژا اینه گراندی ده کنگره کی روزنامه‌وانی ده گوت که چارەسەریya باش اوه که پنابر و گرن ولاتین خواه لی تاویوه که مترسیا و گرا کسین لی دجی سیاست اسد هیا. آماده‌کاری جبو مهرجان هلبستا کردی یا 23 لروجاوای کورسان تینه کرن. کمیته آماده‌کار یا مهرجان هلبستا کردی یا 23 د داخویانیه که در راگهاند که اوجی یک ایلونه و هلبستان وردگرن. وجبو ویه که بانگ هلبسوانان کریه که هلبستین خواه د دما نشان کریده بشینن روپلا مهرجان لسر فیسبوکه. و آماجه بویه که کرد که هلبستین کرد و نو و جور بجور بن. کمیته آماده‌کار هروا گوت هلبسوان دکارن جانامه خواه یا ویجایی و دیوان خوشی بشینن تا کجبو خلاط مهرجان ببن بربجیر. هلا بشكل هلا بله تماشاوان هجا به وی اوای هم گشتن داویا بولتن اوخا دوباره سرنوچه
تقینک لباجار عفرینی رودا ولاتیکی کورجی لعفرینی هاته رواندن. رخصتنین جواکا سیویل بریارا رژیم اسد درباره برینا موچین ماموسین حسکه به بهانه لشکریه یدک شرمزار دکن. وزیر دربه رژیم سوریه دبیجه او رینادن فدرالی لسوریه بجیب به و سرکردین پیده که سردان شامی کرنه فدرالی ناخوازن. بالافرخانه مزه یا شام پایتخت سوریه به موشکان هاتا ارمانج کرن رژیم جی و یکی رد دکه. هر شاد و بختور بن.